okhulumayo uyekelelo kaSibiya enquthu kodwa bazalwane ngokuhlala eGoli nami ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu nami ngumntwana kaNkulunkulu kodwa nje ngikhonza ngigcina zomoya wenkanuko ngoba akakhonzeki uNkulunkulu mangabe kukhona isona esikhona noma ngamdumisa uphakamisa izandla usuqedile ukhonza uphumele eminyango sithi sona woza la kodwa ngibonga amandla egazi lenkosi uJesu ngangihlushwa umoya wenkanuko ngakhala kuNkulunkulu ngathi uNkulunkulu yini indaba ngihlushwa umoya wenkanuko kangaka ngoba ngathi ngithanda kakhulu ukushada hayi ngoba ngangifuna ukushada bakuyidesire yowanelisa inyama kodwa uNkulunkulu wambula bazalana ukuthi ngidinga i-deliverance ukuze kweminye imindeni kuthiwa le ngane iyisifebe ifuzo uba kwayo wathi uNkulunkulu nami kumele ngikhululeke kulo moya kaSibiya yobufebe yokugqilazeka yenkanuko so ngasivuma isono sami nabantu engangijola nabafana engangijola nabo uNkulunkulu ngendlela uba kumpostoli ngasifundise ngayo ngabala ukuze ngidiliveke kulo moya wenkanuko kanjalo nofuzo lwasekhaya emndeni ngenxa yokuthi umkhulu wayeyisona amanyala kodwa bazalwane ngafika kuJesu ngakhala kuye ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngaze ngangena ku-40 days ngakhala kuNkulunkulu ngathi uNkulunkulu mina ngisifebe wena ushilo kuMathewu 5:28 wathi obuka nje owesifazane amkhamukela usephingile mina ngihlezi ngiphinga akupheli iviki ngingaphinganga enhlizweni ngakhala kuNkulunkulu wangikhulula namhlanje I'm delivered ayikho into emnandi njengokukhonza uJesu uhlukene nesolo ngithanda uJesu uNkulunkulu esengikhulula ngoba ngathi kubhoboka irufu kwavuleka amazulu yizi kumnandi bokukhonza uNkulunkulu ayikho enye indawo engithokoza kuyo ngaphandle kwenkonzo njengoba sizalana engozini nabantu abasha ubungathi ngiye eDubai abazalwane ngenxa yothando nenjabulo obumnandi okukhonza uJesu uhlukene nesolo bazalwane ngibonga amandla kaNkulunkulu mina bazalwana angisebenzi uNkulunkulu he is a provider ngelina ngathi uba umphosi singayicela imali bazalwane bengikhale David Tony angisebenzi kodwa ngendlela uNkulunkulu angiphatha ngakhona ngamangala ngisafika eGoli ngangithemba abazalwane bangicela imali bazalwane benganginiki kodwa ngani ngathemba uNkulunkulu wangiprovide abazalwane nokuza nje la ngize ngomusa abazalwane ngiyamdumisa uJesu ngiyamthanda kakhulu ngoba wangikhulula ebuqileni benkanuko bazalwane ngoba inkanuko iyambulala umuntu omusha nobulele idemon lifuna la lento efuna ukuyizalelisa kodwa afika amandla egazi lenkosi uJesu uNkulunkulu wangikhulula ngoba sifundisiwe ngoba lisethi indaba ukuthi uma ubona ukuthi awudiliveki kumele ungene imikhosi emide umnceke uNkulunkulu ukhale njengoDavide nami ngakhala uNkulunkulu wangikhulula uJesu Kristu inkosi